a sve što je viđeno vrlo brzo će biti i zaboravljeno. U 8. minutu Đurović je posle ove akcije pogodio loptom u prečku. Sada obratite pažnju. Posle slobodnog udarca Milidraga, Dervišević je postigao pogodak za čelik, ali sudija Krajičan Mađarski iz Prilepa je poništio gol zbog navodno ofsajda, koji nismo mogli savršeno tačno da utvrdimo na našem snimku. Videli ste i ponovljeno tu situaciju. Pobedonosni gol Crvena zvezda je postigla posle slobodnog udarca Dragana Stojkovića strelac Goran Milojević. U drugom poluvremenu Binić je propustio, kao što vidite, da poveća vodstvo crveno-belih. Gosti su tokom cele utakmice bili bez prave šanse. U poslednjim trenucima Crvena zvezda je preko Cvetkovića zatresla čelikovu mrežu, ali je gol